عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوست را تبریک نمودن سنت پیغمبر است. السلام علیکم دوستان عزیز. عید سعید قربان را به همتون تبریک و تهنیه گفته از درگاه خداوند بزرگ طلب دارم که در خانه اتون دسترخوان پرفیض و پربرکت باشد و غریبا مهاجرا الله مهربان همتون را نگهبان باشد. خداوند مهربان همه غریبان به نزد پدر و مادر به نزد زن و فرزند سوق سلامت برساند. خب دوستان عزیز، اینک نواری امروزه خانه‌های فروشی هستند از هر منطقه تاجیکستان برای شما پیشکش میکنیم. اگر شما چنین خانه‌های فروشی داشته باشید مرحمت در واتساپ من راه کنید 911 32 43 44 با خواست الله реклама کرده فروخته میدیم. لایک را فراموش نکنید. حتما در کانال ما نسیم دیجا ابونه شوید. دستگیری شما پیشروی ماست. به همتون تماشاگاه و فراغت را خواهان هستیم. سلام دوستان عزیز. آدمایی که ماشین های فروشی یا اینکه خانه های فروشی داشته باشید ما در مراجعت میکنید، اینمی ماشین اینمی لعنت کرده خدا، یعنی که شما در مراجعت میکنید، شما در زنگ میزنید اینمی ماشینی که رقمایی که در روی اکران میبینید التماس در دامی همه خیلی ماشینی کو نخرین. واتساپش 95 204 01 61 چند پادپیجی کانال نسیم دیجا فانک دیگه 10000 5000 گرفتگی. دوستان عزیز خواهش میکنم که در دامی همه خیلی آدمو نغلطین. یعنی که مبادا که شما را همه آدم نویست برای خانه برای ماشین مثلا ما میخرم گفته ما در پول پرداخت پول تاکسی پول التماس در دامشون نخرین. باقی زنده باشین، احتیاط باشین، خداوند نگهبانتون باشد. دوستان عزیز اینک میگذاریم با یکمین اعلان امروزه. یک تا خانه فروشی دوام کردن از طرف پادپیچکو. خانه را میفروشی یعنی که خانه را میخری شروینر و در داخل باز جای کار دارد. مرحمت دوستان عزیز، خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه قمسنگی در طرفای کمونیسم 3 در خانه و در 2 سوتق زمین ساخته شدگی. دکومنت های خانه همش 100% هستند. در کمونیسم گفتگی 3 در خانه کوخنه بنیا در درون. اینا مرحمت بسم الله گفته دوستان عزیز اینایی مغازینشه یعنی که اینایی جای کار بگیم در همین باری خونه ساختگی. دوستان عزیز خلاص در مسئله آب سفیدش مشکلی نیسته. نرخش 230 سامانش میگه با همراهی همین مغازینش. مغازین توقع خچه فروخته میشود. اصلا چیزایی که مثلا در درون همین خونه هستن در درون همین مغازین هستن یعنی که بارها هستن خواردن هم خودرا با عدل حساب میکنه. خب انا این خانه های دوستان عزیز که دو اطرافی خانه محکم خانه در بهترین حالت ریمونت های زمانوی هستند. خب گفتگی دوستان که خانه ها 5 با 4 هستند. قشلاق آباد همسایه زینایی کرده هستند. در نزدیکیش مکتب مغازین متفونگ مسجد 3 کیلومتر دور با بزرگچه و رشلوبوت هسته. از شاهراه دوشنبه و قمسنگی 1.5 کیلومتر دوره می شود که زالوگش بتین باقی مانده پولش تا 1 سال پرداخت کنیدم می شود. مرحمت دوستان عزیز طریق رقم های واتساپ شون می توانید مراجعت کنید و از نام سامانه ما نسیم تیجا حتما سلام رسانید. اینک دوستان عزیز میگذاریم بعد دویمین اعلان امروزه. یک برادرمون خانه روی کدگی دوستان عزیز صورتش قطعی ویدیوش نداشته بوده است. گفته اگر که اکاجان سراشنا خانه فروشی ای خانه قرار دارد در شهر حصار صورتش روی کدگی نیست. فقط نو معلومات میتیم کدامایی که در کار دنباشد مرحمت میتونید زنگ بزنید. جماعت دهاتی میرزو و 19 سوتق زمینه 4 در خانه ریمونت های زمانوی کردگی گرد و اطراف خانه محکم در نزدیکیش مکتب و مغازین و مسجد همه چیز دارد. خب دکومنتاش هم 100% هستند دوستان عزیز. باقی گفتگی که 11 سوتق همین خانه باغ بوده است. مرحمت نرخش با مصلحت گفتگی زنگ بزنید قطعی هم یکمون مصلحت کن. رقم های واتساپ صاحب خانه 004 99 54 60 قدیم میتونید با همین رقم ها مصلحت کنید و معلومات پر انیقتر خانه را از خود صاحبشون دسترس کنید.
дӯстони азиз, дигари эълони мо замини фурӯшӣ ҳастад дар Федератсияи Россия дар Санкт-Петербург, Московский шоссе, 19 километр дур аз Ленинградская област гуфтагиай. Хулас 13 сотиқ замина срочно фурӯхта мешавад бо нархи 2 миллион рубл. дӯстони азиз, хона гуфтагӣ замин гуфтагӣ ки дар даруни қишлоқ мебошад. ҳамсояҳои тоҷик зиндагӣ кардистанд. дар масъалаи оби свет мушкилӣ нестай. кадоме ки бихараш иншоалло ки бурд мекунад. 13 сотиқ замин дар Санкт Петербург. марҳамат, тариқи рақамҳои ватсапшо метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. иншоалло ки гуфтагӣ ки ҷои беҳтарин дар рақамҳои 901 986 70 37 метавонед ҳатман занг бизанед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар тарафҳои Қизилқалъа. хона аз 15 сотиқ замин иборат буда 14 хонаи калон дорад. ремонт ҳам дорад. гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. 3 дар хона беремонт. дорои кул, бания, ҳоҷатхона, оғили деэтажа дорад. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. хулоса ҳама шароитош муҳайё ҳастай. срочно фурӯхта мешавад. 350 000 сомониш мега. боз муомилаи хуб ҳам дорад. аз пеш биёд хонаро бибинед, иншоалло ки савдо мешавад. дӯстони азиз, хона гирду атрофаш маҳкам, дар масъалаи обу свет ҳеҷ гуфтагӣ нестай. касоне ки аз тарафҳои Қизилқалъа хонахар бошед, дар рақамҳои 96 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба шашумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Ширинчашма. масоҳати замин 10 сотиқ замин иборат буда. хона аз 4 ҳуҷра ҳастай ва ҳамом дар дохилӣ ҳастай. дорои техпаспорт ҳам дорад. манзилҳои ёрирасон, ошхона, ҳамом беруна дорад. дегдонхона, анҷомхона, ҳоҷатхона боз дорад. боғ 30 то дарахти мевадиҳанда дорад. кондисионери 12 куба, мошинаи ҷомашӯӣ, антеннаи моҳвора, стенка ва ғайраҳо. ҷамоати Ҳасан Ҳусейн, деҳаи Ширинчашма, Ширинбулоқ, сари роҳ. нархи хонара 429 000 сомониш мега. ремонтҳои хуб ва ремонтҳои замонавӣ кардагиай. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои реклама метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи шлюз гуфтагиай, маҳаллаи Шакархон. 5 сотиқ замин, 4 дар хона, 2 то калидор дорад. ҳаммом, ошхона дар дарунаш. таъмир миёна буда. бо оби гарм таъмин ҳастай. об ва барқ ҳам мушкилӣ нестай. сабаби фурӯхтан гуфтагиай ки квартира меояд барои ҳамин хотир. 4 дар хона дар 5 сотиқ замин сохта шудагиай. гирду атрофи хона маҳкам. нархша 342 000 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои реклама 988 70 25 00 метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тус, назди бозори марказӣ. хона пони тайёра, медорои зиндагӣ мекунед. 2 дар хона ва 4 сотиқ замин дорад. документҳои хонаамаш сатвоиза ҳастанд. пушти бозори марказӣ. роҳаш аз тарафи част. конкретни хадро бошед, занг бизан гуфтагиай хонахари аниқ. иншоалло ки хона боз савдо мешавад. хай дӯстони азиз, хонара дар навои ҳастанд ки хичхели хона ҳастай. хона ремонтҳои замонавӣ нав ремонтш кардагӣ ҳастанд. гирду атрофиш маҳкам. ошхона, ҳамом, ҳамаи чиз дорад. нархи хонара 280 000 сомониш мега. касоне ки аз ноҳияи шаҳри Тус хонахар бошед, духонага
масоҳати заминаш 4 сотиқ замин аст. бар ҳама дӯстони азиз дар рақамҳои экрана метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашро аз худи себашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиён хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ҷамоати Сари Киштӣ. хулоса ҳамон тарафҳо кадоме ки аз Душанбе бошанд мефаҳманд ки ин тарафҳо куҷоае. хоб ремонтҳои замонавӣ пони ремонтҳои нав кардагӣ аст. 3 дар хона гирду атрофаш маҳкам дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. нархи ҳамаи хона бордори азиз 370 000 сомониш мега. сарошнафурӯшӣ боз камтараки дигар савдо мешавад. касоне ки хонахар бошед дар рақамҳои 933 25 20 80 қадам метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан ё ин ки фурӯхтан, ҳатман дар WhatsApp муроҷиат кунед. бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. 1000 рамад барои дастгиритон, дастгирии шумо пешравимост. инак мегузарем ба 10-умин эълони имрӯза. хоб дӯстони азиз, хонаи коробка рой кардан дар ноҳияи деҳаи Сомонӣ гуфтагӣ. дӯстони азиз, 6 дар хонара, яъне ки хеб бардоштагӣ, лекин пӯшондагӣ нест, коробка мебошад. масоҳати заминаш 10 сотиқ замин аст дар ноҳияи 5 деҳаи Сомонӣ. сарошна фурӯшӣ. нархша бениҳоят нархи хуб гуфтагӣ аст. нархша гуфтем 55 000 сомониш мега. боз савдо мешавад. конкретни гуфтагӣ харида бошад, иншоалло ки савдо дар назди ҳамин хона мешавад. дар рақамҳои 900 04 17 91 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари заминро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастак қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Зарафшон, доми Мастер Ок мебошад. духонага 59 квадрат метр мебошад ва нархи хонара 295 000 сомониш мега. квартира қарор дорад дар 19-ум ошёна. нигоҳ кунед хариди дӯстони азиз, мисол дар Зарафшон, доми Мастер Ок, духонага сарошнафурӯшӣ 295 та дар рақамҳои экрана метавонед занг бизанед. хоб, шерои нар боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳатман дар канал подписатсия кунед. идои ҳаматон муборак бошад. ҳамаатон дӯстони азиз, хонаи Насимдиҷа идгарда гӯен. идгарда гӯен мо сақичо тухум метем. шерои нар апав хоҳаро зинда бошед. 1000 рамад барои дастгирон. худо нигаҳбон.